solo contra el mundo en la medialuna. Borrero, el remate, ¡golazo! Precisamente el que no entiende que el que está proyectado al ataque es el lateral derecho. Va Quindío, que ha mejorado notablemente con la llegada. ¡Golazo! El Deportes Quindío. Yo me pongo de pie. Bueno, no puedo. Aquí Schneider enganchó, se volteó y sacó una pinta. Pegó pleno a la pelota y la mandó a guardar con el giro y todo para el empate del cuadro cafetero. 57 de juego. Partidazo entre Quindío. Es Schneider Guerrero que gana. Llega Schneider Guerrero que le pega y la clavó. Del Deportes Quindío. Qué bonito gol de Schneider Guerrero. La clava para el empate al minuto 40. Se María Yepes de la Torre en Win Sports Más. Hace Chaverra, pelota al área para el golpe de cabeza que intentaba Cambindo. Le queda Schneider. Schneider Guerrero la clava para el segundo gol. Deportes Quindío. Y qué golazo te mandaste, Schneider Guerrero. Con la derecha la clava y pone el segundo para el cuadro cafetero. Se María Yepes de la Torre. Адем, ево го Гереро сега, добра шанса за Македонија, Ѓорче Петров, убав лоб, прекрасен погодок на Гереро. 20-та или на Гереро, убаво се знајде, убаво освои една топка и гледате многу рутинирано, ефектно со еден лоп удар успеа да го совлада голманот Меличи. 25 минута и при досудениот пенал. Ево сега нова ситуација, чиста позиција зоната. Нов корнер на првата статива, одново мешаница, одново не успева да отстранат и одново Гуере. Секој случај можеше од ова да се изроди една посериозна акција и ситуација. Софијановски сега продолжува нов центар шут и 1:0. Стоило фоном каде што се спеува директот и пречката, прекрасен удар, шанса за Македонија, Ѓорче Петров во второ бит, Пецов 1-1. Каков